Nkosi enkulu yazi lwasezulwini kubengela isihlalo singcwele loguqile usiphiwe igama wakwaZungu kusubregion yaseNdwedwe. Amen. Nkosi yezulu nomhlaba, silapha bakhulumile odadewethu ekuseni nobaba umshumayeli sebekhulumile nabafowethu phambili sebekhulumile. Sizawukhumbuzana Nkosi indaba yakho ukuthi Nkosi ngathi masicela singayikhohlwa singayilibali. Sicela Nkosi imlando yethu ingaduki. Sakholela kuwe Nkosi shaya insimbi. Usambethe umzimba wesithathu kuza unyanga izulu. Namanje Nkosi sabambele wecela Nkosi ingaduki umlando wethu ungadedeke endleleni. Ukuze masifa Nkosi singabangwa. Nalabo bathi basabe nabantu basasa. Ngiyakhumbula khulunywa indaba yensizwa eyayikhona kula ngaphuma sikothe emzini wasePhakameni. Lensizwa uma inkosi yamakhosi ibuza ithi umfana kaMngoma washonaphi. Bathi inkosi usekhaya, uthi ngibizeleni mina ngiza kumkhumbula. Sikhumbule inkosini nabashekho. Uzwe inkosi usikhumbula. Uthi ambani ngilandele nabasebeyilanda lensizwa kaMngoma. Basebebuya nayo abuyiphethe inembi la ibuyiphethe ihlabelo loMnazaretha kaShembe. Yathi inkosi ngizwile ukuthi uyangidinga lapha ePhakameni. Ngiyacabanga ukuthi into zakho ezifuna uzimbili kimi. Nkosi into engilethe lapha kuwe ihlabelo sekaNosa wakho owasalayo. Ngizwile ukuthi uyangidinga. Ithi inkosi yamakhosi imfana kaMngoma yini usubuka kanjani? Ithi inkosi iyangihlula imithetho yakho. Uthi imithetho yakho ilukhuni kakhulu. Kuyona yonke imithetho yakho mthatha imithetho engihlula kuwe.
umthetho shembe ubekile kule mthetho engithathe ngikhuluma kuwe yitho uqala umthetho ongihlulayo wena shembe uthatha lapha singaphumi ngaphandle uthi ngaphandle Nkosi ifeyimi samaduku zinhle intombi ngaphandle uthi wesibili umthetho Nkosi ongihlulayo kuwe ngihlula umthetho Nkosi uthe nankosi naligunda ikhanda walesilevu Nkosi ngasisusi kulo mthetho Nkosi yangihlula kuwe angikwazi ukuyenza zinto insizwa ngaphandle zibonwa zinto ngoba ziyizinhle amakhanda ecobezela zibazile wena Nkosi ubophile lapha nezishuthu nezintshebe wasethu ukugcina umthetho Nkosi ongihlulayo ngihlula umthetho Nkosi wesabatha shembu yakhohlwa ukuthi lapha ngaphandle imicimbi eziwa ngamasabatha ngakho ngaphandle ijebe ibovu zibovela ukuthi zibovu khithwa inyama lapha Nkosi sibophile angikwazi sesibulela inyama ngaphandle uma wophe lapha ihlulwe lokho shembe kuyabuswa ngaphandle yayisithi Nkosi ngicela ukushiya namhlanje zakhe ezimbili yaseyibuza Nkosi ula ngaphuma sikode wathi mntanami yakwazi intangakazi wathi Nkosi ngabe kakhulu phezulu kwentaba intangakazi ngazi konke yasibuza ukuthi ngolweni okubona yini ithi sidlula khona umuntu namalanga uthi umhlangano holo abafundisi bakho kukhona noba umngoma ngangikhona ngesikhathi uphuma nawe ephakame ngangikhona ngangihamba nawe yasibuza Nkosi yathi walibeka wathi ngalibeka Nkosi kaningi ngiyani uma ngibuya ngishithe lapha engolweni wathi mntanami bamba lezo zakho zombili hlawule eNazaretha ugcine masuphuthuma uye engolweni ufuna uthatha itshe lakho nekatha yakho wenze sure uthatha itshe lakho Masiyasho ngoba nami ngoma sengishiya lapha ePhakameni. Wacabanga wathi Nkosi ngizolibona kanjani? Ngoba ngesikhathi sishiya Nkosi itshe, sikhathi sishiya nje Nkosi, ngiflathela abalibeka angibe ngisalibona. Uthi indlela ukuhlupha kwakho, uma leli kungathathanga uzakufa mfana wami ngoba awukho umnyango ophuma lapha ePhakameni. Ngeke into sePhakameni zinsizwa. Uthi umnyango washembe munye, wakho upoto wakho, sobona ngokuphupha. Sobona ukuthupha usifana nomsesejele useboshiwe kanti ukhalela umnyango okashe umnyango munye ayibonga Inkosi angikhuluma indaba yabo malume kwaShozi eMangangeni ngikhuluma indaba yakwaShozi komalume kuthe ngo2015 Thixo ngifuna ukugcwalisa ukuthi lo phambi kwethu impela uNkulunkulu akumandla kuyisimangaliso amen uma lapha kithi sekushona insizwa kaShozi komalume ishona ifaka izinto legolide uma sehamba komalume nasemthini insizwa phezulu kwentaba ikhenele bafowethu asambe sokona insizwa lebe imthando ushembe sihambile emhlabeni sahamba sakhona ngafika khona kuMolumekazi ngaseguqa kuye lapha embethe ingubo esililo wathi cha siphiwe sesilikhiphile izinyo likhishiwe ngase ngithi akulungile Malumekazi asisekho wathi hayi balikhiphile odokotela noma balikhiphile sethule lishe liyakufanela siyabonga kodwa lo phambi kwethu kade akufuni engathi majikeni amakhoneni amakhulu engathi aliphi la yakhona noma ngakazimela libe lihle kodwa lo phambi kwethu angikhuluma indaba yakude yabo malume impela egcikeni kwaShozi eMangangeni wasehamba umzala wami sasemleya ngesonto siyaphezulu kwentaba iKhenani wahamba emhlabeni kuthe ngoFebruary kaMarch wasebonakalaya udade wabo ozalwa umalume omunye wathi ngisize wambona eboshwe izala ngenyawo ngamaketango eboshiwe uthi dadewethu ulongambile indlela yami eminyama uthi unyazi la yiwa khona kufakwa yimile ngumile nongangapha kabezayo ngimile mntaka baba ngiboshelwe izinto legolide impela uthi umzala ngambuza ngathi hawu umkhombeni lakhishwa izinto kuwe suhambile uthi yebo lakhishwa kodwa ikhishwa kabi sekulungela indlela uyathetha uthi olako lokuyena uthi alifakwa uthi uvela kukhombe ngamehlo uthi waphansi uthi angukele mntaka baba ningisele imbuzi enkosini indlela intethelelo ngoba abangena abafaka amazinto amagolide sahamba ngoJulayi ka2015 sayitsuzene komalume phambi koNkulunkulu sabeka umnikelo wembuzi ethi Nkosi mkhumbule ngoba Nkosi wabe efaka izilo golide ngalawo mazwi Nkosi sicela usibone usithande ngiyacela inkonzo mayiphuma kuze ngahlazwa indlela ukuthi ufana kaZungu lezo legolide ngiyazi bahle abantu bayathanda kodwa ngikhuluma indaba kaShozi komalume Nkosi ngikuzwile amen